Alla vezza ici c'est dans la Trivalo, al quartier de la Trivalo, qui era un quartier abans plein animat a Carcassonne, que hi havia un fun de refugiats espanyols, de gitanos e de carcassoneses, e de monde paures. E de més d'aquell monde hi ha un personatge que ha marcat la vila, que s'appella Gualdo, que era un espanyol que vengué així amb sa família en 1924. E de su nom vertadier era Ubaldo Moyano. Era un tipe che faceva tutto ple de cuionado e de causes per amusar lo monde. E fasquet, in particolare, una canzone che tutti i carcassonesi conoscono, che si chiama La Trivalo, la canzone della Trivalo. La canzone della Trivalo, ora la canterei, a cosa fa? Aquello Trivalo, aquel puri quartier, hi ha ple de gitanos e ple de barraquets, amb pai de sandalos, amb pai de suliers, e vam fa la valso, ai si jul pumbiel. Mi sembra che questo buralista parla occità també. Així hi ha també qualques famílies gitanos que viuen e se pot auzir de català gitano de temps en temps encara. E de català dels turistes en català també. Així veiem dos carrieros així. Hi ha la carriera, aquest carriero de vell de là, i la carriera aquí l'Emir, e aquello d'aquí, i la carriera Gastón Giordano. Erano due felibres carcassoneses. Aquí l'Emir és conegut per haver escrit le curat de Cucunyà, e penso que són millor que hagi escrit le Lutrine de la Der, que és una espècie d'història burlesco que se passa a la Der, que és un vilatge del Limousin, del país de Limous. E Gastón Giordano escrigué de causes, rapport que parlen del folklore d'així, d'Aude, de l'Auraguès, aquí. Així sen sul baluard Barbès e anar a la brasserie de las Platanos per tastar un licor carcassoneso mal conosciuto che si chiama la Michelino. E più si fa che parli tu città. Lei ha preso a Calamodno, non più a Mebliels, a Mabelino, la Maira, che parlavo. Tu, quanto spazio la Carcassonneto? Sì. Non abbiamo parlato di Carcassonneto. Ti hai visto un po'? Stasera è uscito. Alla T1. Prosite, come dice un po' toi. Prosit. Allora, Carcassonne e les carcassoneses sono des mondes qui ont toujours eu plein de fantasie. E, per esempio, plein de cunaille, podem dire. Per esempio, en 85 hi ha Plaça de les Herbes, Plaça Carnot, el record mundial de terrasso. Els tipus demoraron 600 euros en terrasso a veure a Galetà de moraron. E hi ha també el Carnaval de Carcassonne, que malauradament s'ha acabat en 2014 per ara. E se un gan s'ha volgut un po', s'ha revetllat un po' la fantasia carcassonesa, a me la festa tradizionale de Carcassonneto, que hi ha de joves aquí que han tornat a fare. És una festa anciana, una festa, n'hi ha que dir, visigotico o sarrasino. El cop és d'anar a recuperar, d'anar a amassar tot el que podem al mercat
en cantant les cançons tradicionali de Carcassonne, n'hi ha pla che sono in città. E poi andiamo a fare, passiamo per qui giustamente, e per qui tal, di là, andiamo a fare un dîner partagiato, avec tutto ciò che abbiamo amassato. E in Giulietta cosa si passa. E fa che la processione di Carcassonneto monta a città per vedere Damo Carcass e sa curte e per restaurare il porc di Carcassonne e per acabare la festa con l'embrasomento di Carcassonneto. E ecco fa che Carcassonneto permette di rivegliare la fantasia di Carcassonne e Carcassonne vuol dire in mai che il turismo e la speirazzos qui e sta bene un video un po' stimolato dei mondi che risono e che desconoscono.